tunge Knull chu Chipai vek ule ka video masa khan Knull origin story kha a movie scene ang deu type le rang to ka rekep zungzung ang khan karon ti ve ya comments lama rekep pa ngai anga ti kha andu zok ti kha kalo muwa tin keimatan po alo sam fein a time wasting lo zok fe ya sam sikimin sam fe ni mai masa ka ti dan kha keima style ve nia amai ra chu comments ka ngai poimo anga comments sa anron so yang khan karon soi deu zung to dorani music vel po hemi video hi chun kat tilo mai thai mase asina zira ka phur thu chung karon tile mai thai bok han soi non le taila video masa khan Knull origin story kha chipchiar ta khan kan soi nia alo le lo kan amoni chuan khong ai lo va en masare phot ula inin zo hela hin lo kir le donio a chan chu Knull origin story changa atop thanking in black thank kha cover man katuma heng web of venom carnage born web of venom red silver surfer black le absolute carnage te hemi comic khau hi hemi video hin karon soi thuak lom vek dorani ka soi dan ka thak don ka ti to kha tin hun te kalo nei tam vak to lo bok nen kari deu par nga alo van trong tam em te po mi lo ti mai thai nia le tuna story bak pi lam ka chu soi vak tulin ka selim lova kan lo zuang lu tuang tuna ka video masa a Knull origin story e kala soi lo share tur poimo tak te kron tar lang le photang ama a kala lo soi ngai lo sang hi somni pani kuma origin of marvel universe a kala lo soi mi lo pakhat poimo te kron soi donani ngun takin lo ngai thar o marvel a hian cosmo kan ti hi pakwa oma ti hian first cosmo second cosmo third cosmo fourth cosmo fifth cosmo sixth cosmo seventh cosmo eighth cosmo tele ninth cosmo te oma Hei Marvel timeline na a indot dan cosmo level a main berania first cosmo hi masabera adota second cosmo ti hian a indot dan zel khian anitani mase first cosmo ma chi khin video masalama kan lo saito primordial void kan ti hunlai engma la omlo na nothingness kan ti so la om na eng tangel po la om lo na time tangel po la om lo na kha primordial void ani kan ti to kha hemi primordial void hunlai han ti do ni la time po kha la om si lova alo lo om si lo chon hunlai ti po kha na soi theilowa ma se hunlai kan ti thawang suidan dangwa ka shathim lo keimi mol hian hemi primordial void hunlai hian nal kha alo om dei to a hemi hunlai hi pathian in engma ala siam lo hunlai vel ani mai thaini khati lai vel khan hemi hun hi nala kingdom thim cha reng tur chu ania ama hi marvela god of darkness masaber ani o nal hi sang ni som parira chau khan an siam ani wangin keima hin kalora she ngai lo ti hian content ata hian kan han share chup velea cosmic entities kan au shit to zong how I khan alo upadai maya the one above all team lova marvel characters how zong a khan a upaberani ti hi karan hal ni se ti chuan cosmo ho alu tang o first cosmo a hian sentient of the universe kan ti first firmament chu engma lova tang thovin primordial void tang chuan alo om tana heta hian soifo ongin time matter le light po alo om lova he first firmament hi sentient cosmic entity pakhat ama top hi universe ruak nunna nei pakhat ani o ama universe a chon engma alo om no tina bokani chu tin you go the living planet te khatun nepte sentient of the universe la hai chon mo single living universe ani top chotiro den rem ti chon hemi first cosmo hun light ho hian first firmament chuan celestials le aspirant te ho ka stiema ti khan celestials ho khan nal om na void ta khan light kha anwa lu pui kan ti to kha heta celestials ho vakal zinga nalan alu lo saung kha kana shem kha tu na celestials lubung ti kan au shit no where kan ti hi alo ni ta ni chon first cosmo hi celestials ho civil war wang khan ti che talo nia ti chon second cosmo chu alo in tan ta ni second cosmo a chon eternity infinity death oblivion ti ho kha an lo om tana heti rol hian multiverse kan ti marvel multiverse kan ti kha alo om tana ni ama kha chuan universe top sentient of the universe so kha lo ma ti chon third cosmo changa sixth cosmo hi azuang tora ti man ka shet ve thai china third cosmo fourth cosmo fifth cosmo sixth cosmo te hi explanation pa omin ka shelim nova ti hian ka khai khom to pang third to sixth cosmo hian living tribunal te lord chaos master order ti te galen of ta ti te ho kha anu ni le a
6 cosmo top lama hian sentient of the universe le galen of ta kha lawin zomin cosmic eclin diwa lawin ti changin big bang kan ti lar deuh kha alo oma ti chuan a puak ta pupa 7 cosmo thar chu alo om le tani ti chuanin 7 cosmo wa chuan galen of ta chu galactus tu na kan hriat lar hi alo ni ta hemi 7 cosmo hi Marvel classic story sangkha sa cosmo ru ka changa sang hi som panga theng Secret War 2015 ami ma theng zong khani o ti chuan 8 cosmo kha alo lang le hei hi Secret War hun lai 2015 zo khani in heta hian Franklin Richards khan Marvel Multiverse kha asiam thar le ani kha tin 8 cosmo nuwa hian 9 cosmo kha alo om le don ta tinge Secret Wars 2015 na Franklin Richards in Multiverse thar siam zo lok nuwa tinge cosmo dang Multiverse thar kha aran om le don kan ma mo to mami eng tinge kan hria sina eng tinge 9 cosmo su lo chhi le ta tunge mo lo ti chele ta le ti kha lo om le thaya 8 cosmo hi tu ma nan ti selawa amai ro chu cosmic entropy le evolution Marvel Universe next stage tur shima natural taka 9 cosmo ama lawin evolve ani henga hi cosmo sang ka siat theita chu anni maya heta karon soi tumber chu thil dang reng lo ma khan nal kha alo om dei toni ti hian the one above all tiam loving nal hi Marvel character ra upaber aloni ta ti nani chu tuna web of venom vinama chuan kan lutanang let's go Vietnam War sang kha zakwa som ruk paruk kumania South Vietnam lam Scandinavia shield howin base anneya shield how khan US government le khovel mi puite shiat lo khan Dragon Dumlian pui Arctica afros bikha anlo shiani hethil hi midang reng laka puang zar lovin an mani an thuplatani Nick Fury kha alo interest ta ema US sarkar shi lo khan amali a hote kha fakalin khamisim bayo Dragon Dumlian pui khamisim bayo themte kha la chuak ta ila experiment ti taila eng thil nge ati thayang eng tingi nge powerful ang ti kha an test sak tatlatani hemisim bayo Dragon hi nala champion Grendel kan ti fau kha ani o video ma sa khan thoro knock out ta kha ani khamisim bai Dragon them mangkhan Super Soldier bondeu an siam theikha an ringtlatani heti hunai vel hi Captain America Isa Afros vel lai khanio hemian thil ti tum hi aminga weapon V project ti le Sym-Soldier program ti anwo ani weapon V program kan ti chu Grendel achanga simbayo them walaka researcher chumi manga Super Soldier siama weapon atana man ani Sym-Soldier program kan ti ve thung chu khatian sipai tele Symbiot anlawin bon khan Super Soldier kha anlo nia Symbiot nena weapon atana bon anni wang khan Sym-Soldier anlo titani ti hian sipaya an han test hloma amai ro chu Grendel Symbiot them anla kha alo korap na savio ni turani ama Symbiot hole nala inthunzom na hive mind chiat ta ka wanga chele tha sheta angkha ano ni velawa tin chumei pialama athem anlak chu ala ni le ngala chuwang sonin akimno le zolani hewang hian Symbiot ho anin bon tir khan an chirap thak ta ema Vietnam War hun lai ni kan ti to kha an polte lo po thlir sang lem lo khan an du kha an that ta vaka an powerful to mai sia hemi V weapon program a soldier an than ho zinga an boss hi Rex Strickland ania Rex Strickland chu kan check hello mai thaya kai pon ka sabi chong lo khati an Sym-Soldier ho an che riot vakta ka wang khan Nick Fury khan Wolverine tran puina avadila Wolverine chuan alo rem tia ti chuan Nick Fury le Wolverine chu an va thok chuaka Symbiot chawin an sipaite an lo tha tak rong kha an va muta trewa heta Symbiot ka ti ho te hi Symbiot spear ni lovin netina kan soi tak Symbiot an bon tir ho an sipaite Sym-Soldier te kan ti ho te tha kha an ni o helai muna hian ni chena kan soi tak Sym-Soldier ho tu pa Rex Strickland an va tong ta hlova amai ro chu van nei thak tak main Symbiot anin bon tir laka khan alo filim thei hlova bon po loin bon pui to lovin aril ru tangil po korap po lo korap velavin ti hian alo om bi kani van nei hle maya tiro heti hian chanchin te anin sila heti lai tak hian le Symbiot pakhat chu lo langin aron eteka mase mai alin anlo ti hlum lova anuwa tam tok mai thingkung chung changi aron fak chuk ta sup mai Rex hian alo lawa alo tlan chedaya heta Symbiot se ho hi Venom ang te khan an chak ve shan lem lova a chan chu soitong khan Grendel Symbiot hem ngai to na mu mal po nei lo so ani wangani ti hianin Wolverine le Nick Fury chu Symbiot hawin an khoiron kan ti don nge ti hian an beirona an ne lo umela an ne to dong lo poi thei to don ti vela Symbiot pakhat chuan Wolverine chu abon ta le ti hian Wolverine chu Symbiot alo ni ta oh my god Wolverine Symbiot chuan Nick Fury attack tum aron chuan lai tak chuan Rex tan cheta nu kha anoi asilai nen aron tola chu Wolverine Symbiot chu aron kap tani ti hian chu Symbiot chu Wolverine atang chuan alo chuak tani tin Nick Fury an lo khoiron lai tak chu Logan chuan silai chuan alo kap pop ve ta pok ani tin Nick Fury hian Grendel kha Arctica kumtam taklo frost to ma se ala thilo ti a se chuak bokani tin heavy weapon project hi andu anga kalo wangin Nick Fury chuan atitop ta daya an data zongzong po an delete in an terminate vekani tin he Vietnam in dawna muna an thil tile an project zongzong kha theingil vekin engma thlenglo angin an thuruk alo ni tani kha zong kha web of venom vinam chu alo ni phota adot le kan kal lenga lang o kan next topic tur hi web of venom carnage born ti anio carnage
is my favorite Marvel villain ever thil pakhat kalau zep ve mai nga ka te lai hian ka u te hian hemi Spider-Man game kum sang hi ami hi computer a hian an khel thin ani khelin phal ve ngai lawa ka khel ve chak thaila tuka an khelai ken vung zelani kan la tet wang ania chuti ta ka khel ve chak na chu min han phal sak ve tak tum hian nuam ti to kin fil vong chung hian ka khel thin ani khati hulaya ke ni nei phak ve chin a thaber ang chi kha ani ve ya games computer khel chi real life ang ve ber chi kha nia chole Venom omna level ka han thlen khan Venom hi ka hlau thailu tuka a ole a background music zong nen hian ka hlau vek thina ka multi te kha ading vek thei tak thina ni Venom aron lan to a miron chai boya ka han be don thin hi chuan anu han ka han thleng thui zela Dr. Octopus bula khan ka mi lo em mai Venom ang deuh a te chi a sin deuh mai rap om deuh ve tho hi ka mule ta hlo tur nge mak ti tur po ka se to lo ni kala muai si lewa ting thil mak deuh kha Venom a sen chi ve ni hi van mak em ve hi ka ti thin ni anu a pe chuan Venom mei chia chi mate ka te makha khan ti le zel mai khopa chuan le a gameplay sin lai anga khan Venom le Carnage kha anin suala multi ding khopa ka lo em thin mai Venom khan Carnage kha ne ta tat lo mai ni a ne ta lo mai pon lo khan Carnage khan a soi sa shepa Carnage kha makka ka han ti le zel mai khopa Venom kha ka khongai talu tuga ka thin te kha arim ve ka karilu te khan na velani khati rei ta Carnage ka ngai nuwa khan karon a chil ta ya tun thleng mai hian kala a chil chun zom ta zela amma khomai DC apo thing thau hian Doomsday hi ka chilani Pinterest vela kan scrolla ka zon lem lo Doomsday le Carnage pick kala mungai lo nalve de ule ka mu thu thien chi ai chiri kwal vel vek zel nom ka til tukhi le tuna web of Venom Carnage bong na kan lu tak tawang let's go Cletus Kasady Carnage host tu pa kha eng event emoni khan alau thi to a mithi rong da na huna khan ano da char to ni hi chuan religious cult maktak pakhan mai Church of the New Darkness House chuan Cletus Kasady ruang chu ano ruwa achan chu Knull kha hengkal thau hian pathian angin ano bia a clintar chang khan chho zalen ni se khovela hian local se antini hewang hian Cletus Kasady hi nala prophet tura ngain ti inun ano tum veringot mai ni hi chuan arong chu la in eng ritual eng monika antia ni china kan soi grandela symbiote themte kha hemite hian eng tin mono nei vein he grandel symbiote them hi Kasady chu an bon tirani Kasady chu alo nunga nung to ma se atak sa le vun te chu choi chevek ang hian ala om thawa amai ro chu symbiote zara chuan a khu bo thei ni ti to mayang ma se heti lo nung le hian mishing kha ani full to lawa tuna ama tharil ru hi nala clintar tang mek nen khan a direct in ai zom to ni oh my god le tuna chuan Carnage sati ani to lawa mithi ruang mutate nu ang type ni in athil tum kha ama anga mi tha chim ringon khani to lawa tuna chuan khovela symbiote host lo ni to hau zong lakatanga codex la khom ani chumi mang chuan Knull chu clintar chang chuan chho zalen ani theidon ani codex chu kan soi fiang o ti sa eng po kha symbiote nena anin zom khan anin bon to lo nu pon symbiote hem kha an DNA a khan alo lo om thin thawa khami symbiote hem an DNA alo lo om thin kha codex chu an ti ni chuan codex pakhat aya tam kha codice antia codice nge codice ka shelo hei codice ka timayang he codex hi Carnage in a collect tampo le Knull kha a hive mind mangin alo chak tual dona alak zo ve khuna phei chuan soi to angin Knull kha atan amun nan changin aron chuak to dona arta aron kal direct pop to dona ni hei hi Carnage in athil tum thar chu alo ni ta ni tin hive mind hi soi om taksi kha video mo sa hang soi thi nil ya hive mind kan ti chu symbiote thau zong khan wifi ang deuh hian thuak in trom ang deuh rewin an ril ru kha in zom vekani hemi mang hian an symbiote puite kha khoi muna po hla taka po om se an ril ru an betheya an feel theya an sense thei bokani an ngai to na kha an vathon theya midangai to na po kha an lo dong thei tho bokani tin symbiote kha a host ten lawin bon to lovin lo om sang to po ni se hladewa changpon a host lui feelings kha ala sense theya a memory po ala nei veka a om na hun po a se thei zelani hei hi hive mind chu o ti chon Carnage chon athil tum ber codex symbiote host lui te nena changa lak mission chu alo chan don ta ni khazong kha web of Venom Carnage born chu ania tuna next chapter akan kale nga lang next chapter hi web of Venom red ti ani Knull hi mana voita living abyss ho experiment ti laya pon ron siam so atum live vel khan exolon parasite ti hi alo siam chuak masatoa mase he thil siam so hi Knull chuan du lovin fel experiment na angai ani achan po he exolon parasite hi symbiote ang khan ti sa nen anin bon ve theilo ni ti sa nen in bon ve lo chon tharau ei chezong in athok ta thungani chuwang chuan Knull chuan experiment lo chama ngain space thuk taka chuan apai dar ta dai ni chumi apai nuwa hun rei taka local ne nuwa chuan kri alien pakhat reta chuan chu parasite chu alo beta
he exilon parasite hin red chu power te immortality te apea mase ama hi ati rok pha ani adu talwa red hi thi to tur exilon parasite wanga ladam mai ni hi o red chu nal nen hian chu exilon parasite chu in lai chinna an nerin deu wangin nalom na chu aron zong chuaka hlataka tangin heti lai vel hi nalan Sym-Boy chawalo siam chu lai vel video ma sa art attack tura lo in ready hun lai vel kha ania ti chuan red chuan nalawa mu nuwa chuan nal chuan red bulla chuan exilon chu asiam sol ani thulo shilin reda taksa a exilon parasite lulul takmai chuak du mi lo chu nal hian a pot thler chu sak vak mai ni parasite chu reda taksa tang chuan lo chuaka exilon parasite chu Sym-Boy nen an mel en ang deu che deu maya ti chuan red chu alo zalen ta van khak takin voi chu tlan chu sanin khovela chuan Eddie Brock chu thil pakhat warn turin ron kalani chu mole heta hian Eddie red amu chuan nala local tur thu chu alo she dei to thu kha lo sila ma se red hian mo nala local tur thu aya lo omron sil turin local tur thu kha al sai ve ta ni chu mole red chuan Eddie bula chuan god of light chuan nang ma hi aron zong che ti in ashilani hemium zia chu video ma sa nala insol puipa golden armor ha kha nalin ane big lo ain drop pui ve pa kha god of light kan ti chu alo ni reng zuk nia ma se tunge god of light chu Marvel Universe hian Phoenix Force ang si Cosmic Force powerful lutuk pakhat Enigma Force kan ti hi a oma he Enigma Force hian Phoenix Force ang khan sava shape ang kha anei vekher lemlova ama hi a formless le zola light eng takni in a glow to pani ma hi ama hi nala ni na darkness opposite light en na kan ti chu ni in nala ne theitur khopa powerful chun nia ngai ani cosmic god of light ani ngal boka Phoenix Force te ang tho khan hostur azong ve thin thawni he Enigma Force hi nalan universe a hlo chun ania ka video ma sa po khan nalin planeta thil engemoni wangzo kin min hip tia alo soikha Enigma Force hi art sever bul maya khan a ti essence wangani arta alo kaltum chan berani o he Enigma Force God of Light hian universe kha din hun der thonga a omin hero tur thaber le phuber nia asiat athang thinani captain universe te po alo than to kha mia in bon pui vai chuan khami in bon pui kha lo super powerful in light in a glow anga danro lo khop ani don tina ni chu Phoenix Force nge Enigma Force in du zo khan soi teu ole ka soi tum bersu he Enigma Force God of Light hian a hostura ronzongin arta alo kaldor ni chumale oh damn hetia ashil zo chi hian red chu abole ngal de ni o eo ka soi mai golden armor ha god pakhat tunge ani ti kan shit lo nala insul puipa kha pa kha Enigma Force hian alo hos wanga nal pon alo ne big tak lo chan kha alo ni le tareng mai ni le heti hian web of venom red chu kan lo zo le ta deira adot lia chuan silver surfer black ti ani zuang lut le ngalang o eng cosmic battle engemonia khan silver surfer chu hun kalto kumbilin de inulama khan thon kirania dawn of time kanti enna creation na alo lu chan hun lai vel thil tlem te chau siam alani hun lai vel khan thon kir ani heta hian surfer chuan nal kha ama muwa nal hian surfer chu alo attacka surfer chu alo corrupt pha darkness in alo hliam ta ka wang chuan surfer ban te chu alo dumani ki chuan surfer chu ego the living planet ne na khan vakaling nal ne dan tur kha afazong ani ego chu no chan puin a planet ami cosmic seed chu lak alo phal saka he cosmic seed hin mo power thil ti thei tak ar si thar siam theina kho power lo main nala darkness sole theitur khopin alo powerful ani ti chuan surfer chuan cosmic seed mang chuan universe ar si masaber chu han siam ta a he hian light eng takron pe chuakin nal chu light chuan na takina hliama hei wang hian thima chu nal chu akir le pha ani hei hi nalin enna aswan masak ber dot ania video ma sa celestial ho enna anron lu pui nuwa thil thleng ani o he enna wang hian nal chu ain hliam pha a chak lo pha le zor ani tinge nal chu avan lo powerful lo ve karin nang lo ni mi lo maya kan lo ti mai thaya amai ro chu marvel a hian nal hi san hi sompari ta chang khan god of darkness king in black ania ama opposite hi nichina kan soifo god of light Enigma Force kan ti kha ani nal weakness ber chu enna sim power ang chi hi ania angai po angai thelo hle ani pokemon chu ni se super effective kan ti ang kha ani don ni hi ti khan silver surfer black chu kan lo zo le ta dera tuna atop ber na tur absolute carnage kan ti leng o nichina kan sai nu carnage reborn na khan carnage khan codex kha symbiotes lo host to tu te zong zong atanga la kha atumani kan ti to kha chumi mission chu absolute carnage a hian ain chandon ani hemi codex kan ti hi radio signal ang dewania carnation artemis zong codex kha ala kemvek nuwa chuan nichina hive mind kan ti lo in disconnect to kha arod in zom vekanga nal khana full power aron neile anga
clintar prison atang khan aron swak to dol ni kan ti to kha heti lai hin Eddie Brock Venom khan Venom le Carnage ti veri chu kan se chang to ten nia chu wang chuan an ma ni chan chin chu soiwak lem lo meng o heti lai hin Venom host 2 Eddie Brock hin fapano pang Dylan alo nei to a ma se he Dylan hi missing mi pano pang pa ngai alo ni mi lova Drum Katsule, Venom Sym-Soldier Peer Top Ka, The Maker, Reed Richards Evil Version, Universe Dangami da hian experimentan alo mga. Hita hian The Maker hian Venom chu ama Venom ka in clone turin forsa. Sym-Soldier tharlak clone turin. Chu Sym-Soldier piece tharlak chu Venom chuan The Maker si lo lanin, Eddie Brock DNA ne lo bona. Chuan Dylan no pang te chu alo piang tani. Heti hian Dylan hi ama top hi naturally in Sym-Soldier le missing ani ve ani siel na sa. Suanin Dylan chu missing pangai ang moin edi hian afapa ang moin en kola no pang sial dang kan sei chuk le ta Sym-Soldier thau hian hive mind a in disconnect to chung po hian host luya codex kha anna sense thei thoni o ti hian Carnage chuan Sym-Soldier lo host to tu ho zong zong chu amale a Sym-Soldier army tam tak nin chuan arong the ang berin host lui ho taksa chu phel dar le thet dar top topin an taksa a codex chu unlock sak thin ni Carnage codex absorb pa ping hin ama hi achakil tela alien tel tela heti hian ain mutate ta zela anu phei chun kan shir lar absolute Carnage kha arni tani ti chonin nuwa Carnage chuan Dylan codex chu nal alo le theinana chabi poimo takani ti alo seta a lak sak atum tani Eddie hian afapa Dylan hi secret safe house pakata hian alo biruk tira mase Carnage aron zong huta thau thawa Venom hian Carnage kha in sual puin thei to pin Dylan kha hum hi matung ve na sani Carnage Sym-Soldier pakhat chuan Dylan kha tha tumin avapan hnaya heti vela hian Dylan chu lo thin rim vein a power alaman ngai reng lo anei ti po la hriat lo special taksu aron mangta a Carnage Sym-Soldier pakhat chu angai tuan na rengotin apot chet dar fekani apo warman vai khanna khani sia Dylan pon hetinga ati thei makati emani soitongin heti lai hi Carnage le Venom lo insol mek lai kha alania an pani chon ceiling atang khan anon thata ve ya Dylan chu Carnage chuan ron mu in piece stop berani ti in a codex chu lak sak tumin aron wak pheita codex khavalak ringo thei khani silova an DNA khana be tleta wang khan a host tu te taksa kha pother dar vek angai thin sia ta hian Carnage chuan Dylan chu a tendrils chuan amana heta hian Carnage hi Venom hian atha chuan automatic in Carnage Sym-Soldier kha Venom khan a bon ngal donani ti chuan codex kha alo complete anga nal kha alo kal thei ngal don sia Carnage laka Dylan kha lo chan man lovin Carnage khan Dylan kha lo that po ni tareng se Carnage khan Dylan Sym-Soldier kha absorb panga ti khan task kha ain complete le don thau ni engti zong po khan Venom tan khan option kha om lovani a engti zong po khan task kha ain complete don thau sia chu wang chon Venom chon choice dang nei thlot lovin a tak sa peng Sym-Soldier chu apot thata a suata ti changin Carnage chu avit tlang ta popani heta tak hian le soi ang chi khan Carnage Sym-Soldier chu Venom a chuan automatic in arodin bon ngala taksu adu wang po ni lovin ama ngein a complete ta ti hian ko dice kha complete alo ni ta ka wang khan nal kha alo zalen ta chi ani Venom khan Carnage kha a tha pa a absorb pa wang le hive mind alo in connect le tak chi awang khan direct in nal hi a mu thei to ani nal chu a zalen to a a local don ta